ke dibeke tse mmalwa fela ka mora hore molao o motjha wa hore mekga ya dipolotiki e phatlalatse bao e ba abelang matlole o saenwe, ANC e se le mathateng a ho haellwa ke tjhelete. Ha se la pele hore mokga o fumane o le bothateng bona ba hore basebeletsi ba ona ba se ke ba lefshwa meputso ya bona ya kgwedi. We are also looking at what we call right sizing of the organization. The officials have agreed that we will probably have to cut our staff by 50%. Motlatsa mongodi e moholo wa mokga o re le a hoja bothata ba matlole bo le teng, empa mokga ha o lohote ho fokotsa basebeletsi ba ona. It was an unfortunate, sensational way that it went out to the public when it reduced staff by 50%. The labour law does not allow us to simply willy-nilly reduce staff by 50%. Mohlopuli wa dipolotiki o re ha makatswe ke boemo bona ba ditaba hobane ba bang ba ntseng ba ba tshehetsa ka matlole ba ka nna ba ikhula ka lebaka la molao ona o motjha. This obviously creates the impression that the reason funding has dried up is that the motives of the funding were precisely what many of us fear they were, that people were using the funding in the hope of gaining influence. Ho bonahala kgaello ya matlole e tla ba bothata mekgeng ya dipolotiki selemong sena sa dikgetho tsa bommasepala.